jule pati palibe anga zuzule nzako wa mafuna ka favor Iwe screenshot iwatenga forward pa group chat look at this one look at this ukati uweluze judge number one ukati uyaluze radio one so mama pepani zonse zitelampeni utamanga magazi intima utata magani koma ukanatiwa ukachoka Iweyo koma ukanatiwa ukachoka Iweyo onse useka na uwaja maseka Iweyo onse ucheza na uwaja manena Iweyo maseka Iweyo 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 manena Iweyo 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 maseka Iweyo 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 manena Iweyo 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 mena unyozeranza como mwemucha mena ukamiranza como mwemucha ni mumwemucha ama kama mumwemucha zaiwe mumwemucha kani zake zomwezicha koma ukati uweluze judge number one ukati uyaluze radio one so mama pepani